timule tim kwa tiama ni na ma pa mai zan za bo aje so de ni zai de khwa khwa bi be flango ni ni ngwa su cha mo cha ni sha ma chu nge ro ni ma ne kwa vsa te tia gu gu le be ma ti ti pho kwa bi su cha mo cha flango ane te choka ti kha kwa akhu kwa chin bwa ma tu sa thi ro tia lo yi ne kwa nya be gu ma da ma fu shi amya kwa chi jwa lo ku le be ngai mi yi ne kwa ka chi to ma jo听你嘛啥多的，都找很多的，多点啊！一年我们那个7点嘛你说，我是你啥路比处理不了，做卡数年，一年个咋都嘛啥，过都嘛啥，听年个吃比子是25年以内，是你啥个是比处理别的话咯。老爸一年个年，嘛比咱嘛提示着咯，我嘛年20啊百年。一年为啥得马苏达马问你啊咯？一年嘛那个爱米，为啥的阿罗比地方爱米，马家问你嘛不读你啊咯？为啥得一嘛是？为啥得一嘛花木嘛问你？一那个四两嘛爱米花嘛么？老爸一年嘛那个阿里家么阿伯娘，我那个不是阿面个吃着嘛问你？我这地下苦，第二年生爱米，第二大咯比一年，你嘛那个过里家么点嘛啊咯？古里爱米一门关呀，老爸一年无啥的花木了，无啥的一年收了啊，过这是一年都叫玻璃拉生呢，我家门哈嘛呢，阿多的阿伯，我那个不是阿面个吃装阿米，是两嘛我嘛花门，比一年过里都叫玻璃拉生呢，无啥的子，啥什么事的一家，年本年一爱米，无啥一直呢就那个特别出去个时。提罗漂亮哇，推妈咪妈里边啊咯，古里呢罗尼妈那个，为啥得第二个个嘞？为啥个比妈伢呢？米那个罗的，第次嘎吃巴拉个是嘛就，你个吃巴拉个是嘛就，罗米那个第二嘛呢？为啥得是那嘛比？为啥得第二个个那嘛啊咯？罗呢米那为啥啊咯？推个罗第次提巴嘛点，罗阿夫阿爸。阿爸阿妈就陪出着，特别的路尼嘞，特别呢如何提一几个，如爱米天天转呢，嘎吉那大忙啊咯，阿们图个的不点师傅爱米，图个天嘛的二点师傅爱米，图个天嘛的那路点师傅阿吉爱米，明年天嘛瓜嘛点，那边我呢明年天嘛瓜比多几万哦，天下可别嘛呢提巴扎忙啊啦。过来你如7点提巴扎，提走咱们很你瓜。为啥没得伊嘞？你抽的伊家里好嘞？去买年入米的瓜点嘛？意思俺咯，那罗克鲁斯不得呀？可什么哇？拉那么光俺米来是咋是那罗给的伊嘞？还就是花花点。